Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha hlamul July ni sim som leni Saturday ni khuin zong jingka Thusoh ngai ki du hite Thusoh ngai tau hite Russia and Ukraine gam sung bulu na dingin Iskander missile ho zong amang chawin gale tola man cha dinga Ukraine sipai hon pha chom khat adinga panmun akisim ho zong cho Russia sipai hon chuchi Iskander missile ho mang chan kap sit POV Ukraine gam sung Nikolev gam kai sunga Ukraine sipai ho panmun ho Russia sipai hon Iskander missile associate pi na video clip khat cho Russia Defense Ministry social media ahin so da uvi chuchi Iskander missile ho cho precision guided missile ahin kapsi dinga good ho target munchan thon lo hila ga thunga kapsi dinga good target chu akap tel de jing hi Russia sipai hon achi sa July ni sim ko ni kho jong chon Ukraine gam sung cho drone za sagi le som ni lege to missile som le thumin an bulu vin chuchi hola a drone za sagi le som le khat to missile sagi cho Ukraine te air defense system hon an kapla biu vin ahin la Russia te drone som le sagi to missile gup chu Ukraine gam sunga na pu ke hidan jong ki sein sule July ni sim li ni kho jong chon Russia sipai hon Ukraine gam sung cho drone jangale som thum le ko to missile som le khana an bulu hi US President Donald Trump in Ukraine gal su beina dingin panasate nanalan ahin la Russia President Vladimir Putin agal bol anga alozin United States President Donald Trump zong Russia President Vladimir Putin chunga lunghang hle jing hitan Ukraine ten Russia do na man cha dingo galman cha pe dinga an zada pa chun Ukraine te ekiven dingo wa galman cha pe dinga hitin ahin phongdo in United States in Ukraine te cho galman cha ahin pi pan kiro hitai United States in North Atlantic Treaty Organization Nato gam ho hinga galman cha ki zo do ding chuchi galman cha ho cho Europe gam sungam Nato gam hon Ukraine te pi dingo hitin Donald Trump in phongdo e Russia sipai hon Ukraine gam sung cho avel vela abulu nungu vien Sudabang thulu na ho cho US President Donald Trump in ahin la hitai North Atlantic Treaty Organization NATO in United States singa galman cha cho ho zo siu cho abon cha Ukraine te pi su hilding vien Donald Trump in an phongdo e Ukraine gal hi North Atlantic Treaty Organization NATO in Russia do na indirect aman cha naw sod hitan gala sod chanin NATO gam hon hi chi Ukraine gal hin pan ha la che che taw vi Ukraine in United States singa galman cha athum ho cho Europe gam sunga NATO gam hon ani su hilu hi ji chun chuchi galman cha ani sa ho cho Ukraine pe do ufa United States akona atha akicho diu hitin US Secretary of State Marco Rubio na phongdo e His Ukraine gal hi akum li chan a hitan Russia President Vladimir Putin in Ukraine gam sunga to phana mun ho chanden te ding ko chi chun gale tolin phalam amonopon gale tol achi lhajing na lai Ukraine in gam sung ven bit na ding chun air defense system kiti missile hol and drone ho kap thana United States khut so Patriot air defense system som thu movin Germany ni peding agu tawvin sule Norway in zong khat peding agu tawvi India te vanleng Air India vanleng khat Ahmedabad muna apuke na chungchang thu a khulsil nei ho Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB hon a khul do dung zui chun chuchi vanleng injina thautui supply line thautui ekipe na line sit ja vanleng in tu sit na tu hidanin apung do vi chuchi vanlenga engine te ni a thautui alu ta lo ji chun engine chu achat lo thapon chuti chun chuchi vanleng chun alen do til tilo airport compound jing jong hello laya hongleng thau wa an pu ke hidanin khulchil na nei kho AAIB hon hin phong do vi chule chuchi vanleng cockpit a pilot te ni kheu na thlon oso black box akuna amu dung zui chun pilot khat zo pa chun pilot khat zo pa hinga chun adongin Ebola engine thautui off na bol hamtin adongin hi le khat zo pa chun an don budin ka off poitin an don budin engine khana thautui off akibol nung second khat zo nung ma chun engine khat zo azong chun thautui amale ma off an kibol hi dan chu ahin hedo taw vi chuchi jeng se jong chu hilovin chuchi vanleng sunga chun power kiti meiwa azong anum lo hitadan zong ki seye chuchi vanleng chun wacha ho phut kha ji apu ke hi lo dan zong ahin phongdo taw vin chule khosit ji apu ke zong hi lo dan thu ho ahin phongdo taw vi chuchi vanleng chun alen do zo second som thumle ni sunga hostel chu an bo paingal jingo hi
India sipai hon Pakistan chunga na chila pio Operation Sindur chungchang thu achun National Security Advisor Ajit Doval in tupon hin bolin Pakistan in India te panmun ho akap si danwa asay ho cho apot chet na hin pio hen satellite image so be hin pio hen tin dimana boli ama pan say na Pakistan in India te panmun ho su se du khatsa jingjong ompon foreign media hon Pakistan te pan pina Thusoh so do ho cho ama pan ananil kale chuchi Operation Sindur cho India in Galvon cha ho Brahmo sole dangdang ho mang cha minute som ni le thum sunga an chai do hidanin zong phung do e foreign media hon Pakistan te wa choinan Thusoh tamta an so do tawin Pakistan in India gam sunga sipai ho panmun ho chule thilelo izakai su se du khat cha zong ompon chuti a foreign media ho to Pakistan in India gam sunga su sit nei dana aseu cho apor chet na ding limla khat be hin piu hentin NSA Ajit Doval in phung do e chule ama pan se be na India gam sunga Pakistan in eteka bol ja glass al khat jing zong ke halo hil hitin NSA Ajit Doval in phung do e media hon amu do ho chu dang hi pon Pakistan te airbase so len phul ho India in kan su sit pi ho chu hi bo vetin NSA Ajit Doval in hin phung do e Julai ni sim som sun Myanmar junta sipai hon Myanmar gam sunga mudi so ho in khat Budi so ki khop khom naw mun khat monastery khat cho an bulu vin mi som ni legate in thina na to vin mi tam ta an ki tong khaw vi chuchi monastery muna bompu ke na ki tong kha zong mi tam hle jing hidanin zong ki seye chule Myanmar junta sipai hon chunglang san state hup song so me khupi sung chu waleng ho mang chan thum ve zen bomin an bulu vin bompu ke na chun pasal khat an thilon mi nga an ki tong khaw vi Myanmar junta sipai hon TNL ho vaipo nagam sunga di a sipo khupi nongki khupi le mogo khupi sungjong chu bomin na satain an bulu vin milham misom le li an thilo vin milham misom li wal an kitong khaw vi tang National Liberation Army TNL ho vaipo namun chu me khupi sung chu Myanmar junta sipai hon tu jingka mata ni dan thum vel chun fighter jet so mangchan bomin na satain an bulu vin hotel khatto township police station chule district police office ho cho bomin na satain an bulu vi Julai ni sim som ni khuzong chun Myanmar junta sipai hon mogok township hup sungam khukhat chu bomin na satain an bulu vin sapang mini athi lo thlonin milham mi gate an kitong khaw vi chule chu chi thil su achun bomin in sagin septel de jingi chule Myanmar junta sipai hon tu jingka alam ni dan ko vel chun sagang region wele township hup sunga khusung khat cho wanleng ho mangchan bomin na satain an bulu vin chule helicopter akito machine gun ho mangchan jong khusung chu meithalin na satain an kabu vin Myanmar junta sipai hon chu chi khusung bulu na man cha bom cho agi dan paun jakhan agi a hin chutabang bom gup ho chu khusung bulu na man cha a hi chuchi thilso achun mi kharin thina na tuin chule midang mi nga zong an kitong khaw vi Myanmar junta sipai hon Myanmar gam sunga lingki ho zonunga ki patchun Myanmar junta sipai hon achi sa jun sim som ni le sagi chanchun Myanmar gam sung chu bom jagup le som sagi le thum an khi khumuvin milham mi zanga le som thum le khat an thilo vin milham mi sang khat le zakhat le som ge le gup an ki to kha lo taw vi zun la sung jong chun junta sipai hon achi sa zun la sung chun Myanmar junta sipai hon sagang region sungin milham mi som le li an thadu vin in som ni le ko an hal hlau vi tin Thusoh ki muchun hin phung do taw vi sule junta sipai mi za le ko chu gal hinga ki man hi vetin people's goal ti akimin wo hon hin phung do taw vi Myanmar junta sipai ho apan muna ko na hungzam do ho mi za le som le khat hola mi za khat cho Myanmar junta sipai army hi vin mi nga cho junta police hi vin sule midang mi gup cho junta to pang khom junta nuya thingnui mi ho hi vin chuchi junta sipai mi za khat hola mi som nga le ni cho junta sipai hon hunama sipai apan sa ho hunama sipai pangdinga la ho cho hi vi tukum January la sunga kipat athamasa zul la sungchan chun junta sipai hola thingnoi mi ho agoma mi sangle zalile som ko le ni en NUG government hinga surrender abolo hitai Thusoh hi chan hin a khichai tai Thusoh ngai ho zo sin a bon chawin ni khupha